Polisi buni pi baru ipai ba mentang don hangne hamadan mar banyang senyong. Yawan hangne ban sakhi ke jing lakai sports bala penlong daka Sanchnong Youth Welfare Organization. Barkane jing lakai sports tak don jandap artayo. Banta ka de semi final. Apa ngiyo ban sakhi ke jing lakai football. Barngilayo ru ban yakran barki ketok ne kinohikai ki khana school ki balapan pau. Ya ke jing sokmen baleng ba ke jing lakai sports kilala ban kiu shaprang ke jing lakai jongki hak ba kilala ban compete ba kiwi ki school. Berkilapan pau ke jing ai kublai ke organisation kapala ban penlong ya ke bakum ke jing lakai sports kapalong ka wei na kilat ban kentiwi ki khana school on tang ki kampuli ki jongki hare wat ha ke jing lakai sport ki jongki ru temta ngi snap ke ka bagi no hikai bagi khana school ki dan ban ong aku bade be kane ka jing organisation no ya ne ka sport kalong sia ke ba khara hodo kata kata na bata ki khana school ke thang ki sungi namar ngim pa GE ba ki khana school ki ya yo ban simenta khamtam hak bade bat kumkini ki jila ka lagi orang hak football lagi orang hak relay ne ka race ne kono ka individual games su te daka jingdan jokene ka Sanchnong kalong ki jigur khu sisa ne ka thai ki jogi hak bade be ki organize ki ya ka sports into school kata free na dong sedong baru ka bade bat ka bam ka di refreshment ke pendiang lo dong sedong mal ka games Tumas pun mau hawarjar arfuar ngilari simenta sa Delhi badlami khmat ka jalla te kidan ki player hangne ru ki ba dan hapo school te kilalong sisa ki klur but iwe na ki magrisha I bafong jersey number 9 ila sajid haka balchung butia football school but sen ni sale ban dan mentana berkata ka school academy kepada jong football te habana jun in sami na school but ni sale simentana sa te so yo dan jika hak kena nawan yang hai kembali le kam ke sport na bon na tulong sina kam kita sport kam sebenarnya balik kayak ke sport dan kita sina kam document kita jika tak hak hari dek yo apa pun kita dek sam yo jika no di school lai school yo school badang apa mo yang la sebenarnya bersilong kayak jika jenis sport bisa kabiang jenah re kabas dan kam bersih katai bayo nong pha beli ale kene ke dan kam bersih na yo le free ke na re yo ni pha sap phong la jong mo tao kala ka ni la bon ni ki long jom ki yes vile iom to Dugino kelas sedang adu arpos adu aku sampai kelas kita akan ikut final kita singgah ke final senan kan ikut senan ke match pass sukses kan sukses bahi ni wan sport high secondary school mar bichu to na kanan jong ni samba kami ka jingpelong jong ka Sanchnong ya ka sports honor ki athletics nata ka penong ki football nata match pass kala era bai kena ndi dan di school jungi ne borok di school nomor hadu arpunya tili ma di school tuan di simenta bon ki kena kilai simenta haki events ki fair track and field simenta gi di simenta sa football te kena kala era ba kami ka sien ke baar bakila penong ni ka jinel ka misal sien ki penong tang ka inter football inter school football tournament menta kena ka penong nang ki athletics meet bat ka penong nang inter school di football tournament halor kami kena kidan kambai ke jinaka physically bakin nang he akamet haka kampane ka debeng gitu kidan kamane la ka da pule ko tang pule ko tante kam yarap ni kidan kam bagi la ka ru te kani ka de ke bahatam ni so play kini ke Sanchnong kini ju penong duki kini tournament on ki kum semai ki kum semai tu sisa ni rekam ke bahag kile ke kile na pala jonglet na dong sedong kini kati mental tu ada di sekolah baru berkat di sekolah kita dua sementara di sekolah kita kamren di berentah ada kelas 8 di berentah ada kelas 10 kita sekolah kita kami oleh sementara kampung sini senang kendang sini mentagi sementara ni kadai kawai kita kerja need kepala he bagan ketika kita lang di sekolah baru kepala he kamu kan Dokumen habang iwan dengan sport, bat ni semua buram ya ke school, lejang, makan kiu, bat kita bakin ang kiu, susu,
Bangin yo kanam keburam jo ke school. Pangkat tak sekolah. Jadi non kay na po mo plot Presbyterian Secondary School kabadan po mo plot. Kalong kaway kalong ka itinat bat kaway kalong ro ka ay mensem ki khna bandon ka jinga jan. Bat kaway ro bikin sim kya kan ka bede bat ki sport. Kaban tempio ro ya ka. Noi ki badan sap kan ka bede bat sport. Hot ka don kam namar ka sport. Kadon kam khna bakin don entertainment namar kadon ka jing ong bong. All work with no play make a jack doll boy. Te kumta kadon kam ken ya ki khna ru bakin dan kum kini ken namar ban shpule kot than broshis nam long ka jambi yang tentang ka pthi no reda bas long kum ne ka pen pingat bar ka pen long ru ki wei ba kin tharang ka long ru ka jing khot ki wei ki drop out ma wingi ong ba kin tharang ken ban wan school khanang ba ki i ne ken ong baladangi ni let school kamut ni yo ban shimenta kum kini na maladangi shong ha yeng let school te ni yo ken ban shimenta kata ka long ka jing khot ru long ka jing khot ru ki wei ki balong kum ki drop out ken ba kin jan bikin wan school bikin smart ban i ka jing kudia ken Ngi wan naga school Sanggasi Margisu Secondary School. Ki kalong gaba best hamo bagi kena ru ki yo simbentalang hakane ki sports baro tam komisi kena ki banang kendong lagi mi simben kim jiyo kini ki inter sport kini teman ki simbenta man lagi ki penmi bun ki atlet ini nilai i kajing la jongki ban perform man lagi ki atlet bagi race really tekibun ha kami football khamta mata pi yo jele kai jongki kena kan thai oh yang ngi sang siat bah anda ki jap ki kena lagi jikmen ngi lalong palat ba ngi la ban compete bat ki school ngi mur ba ki school jongir ki la ban compete di school ban nei school oh bun di jingkala pi kena ki lalong active ha ban simbenta ki lo excited ki layo ban mi yala di te ban perform yala di sahmat te kila sutana ha ki khnaru merhajan baro inter school tapi te ki wan be ki school ba fair te kila yo ban compete lang bat ki school kata ka de go way ba na kila long slot oh kidan ki khna ga imes ngiru ngi pale kai biang te yo kila drop out non kum lo kadai ba ki wan school ba te kila yo le kai kila yo simbenta kila mesa ki football ki race e ban football khamtam kila mesa Ka school ka bang ilekay kadai na po lain langkat kadai ka katang ka katis prang ayas secondary school lain kan. Da ngis ko tanar bang ipoy ilekay kani ka badan da kalong ka cingay mesim hiru ya ki para kena bang ilayo ban ilekay ni kum kasa ban puni saki wai ru kitim. Te kalong ru ka cingya mentoy ya baro hi ki kena ke buyo ilekay ni tangam taru ki to ki ba kenyale la syams nem ru kenyu iya ka kum ka nuksay yaki nagam ta ka cungi. Kumba si altayaw tam tay kacing ay kublay ya kini ka kacing open ya kini ka tournament ay kublay ya baro hi kita ki bala don ketilang ki ta nama bakila ay lat ya ki kena skor bangin pen iya kasap kacungi ka bangidan kumcu ya ki baret ru te ya kum ki sport ru kim pen iya ya kacing long kacungki ki bru ki kena ki basman ta kumcu ru ya ki supporter ki chongiru ki bala ai cingkasian ngi nandu pastang kakim adu kasngi ke bakut mata kasngi te lamba ki cingkasian ke jungking ngatrai ila ban yo mensiam ru ila ru ban poi sya katong dak cing tristam ke chungi ये कनी का second SSYWO free inter school knockout football tournament pada ka sports meet nila sedang nadu ka live putrik di March but hadu minta kasih ka arpatrik di April arajara arpula tika jing penlong ka jongi ya kani ka tournament pada ka sports meet kalong si benta ban kentiu ya ka puli ka putih but ban kentiu ya ka jing la ka sport hati kita nang kendong jongi namar haka jinglet jurip jongi nilalap ba lajan borok ki school hati kita jongi kim don ni kimadang ni kai ki babiak tidak kabangi penlong kum yakini ki jajing le kai ki khana school juga ni ka thang ki jongi kiyo ya kalat ban kilan men ban sngotu ya ki jingtibet ki jongki ha ba ki ya kendo ba ki wei pat ki prakhana na ki wei pat school kani kapenlong ru ikena bakin pro susu hati jabing ki jongki bakin don ya ka sporting spirit ban ya ka fighting spirit kumno bandra ya ka thong kani ru kanyarap susu ya ki kena
Bakin long discipline laki don hak ki school lani hakimadan galeka. Menchip nam nila penlong yakani ni yo i kena tidak teman tidak slow tenat sisa but kita yo sisa ya kalat ban pen i ya kajing tibet kajungki but kumangan su angi pi ni kila dan kena kitu ki batwit kila yo ya kalat bakin represent Shaki Football Academy ki badan sasar shalom kila yo ru kalat bakin kamai jakpo dang hakarta kabakat idak badang kena but kila yo ru kalat bakin yo ya kepuli keputi kabakam ya kani ka jing pulang ke jongi ya kani ka tournament kalapli la tisha gi khna nang kandang jingi but kham tam e ya kani ka sports meet kabakan thup ya kani ka athletics bati arena games ki khna kilayo la tisha ban pen i ya ka jing tibet ka jongki hak jing le ka jongki number ba haman la uwei pu wei khna udan la ka jong ka sab itu ki khna ki bam dan jing tibet hak jing le ka football ki tibet pa de hak ni ki jing le ka mare ris lani hak jing kan ki high jump but long jump nomor ki khna ba kan ni jing le ka ki athletic but arena games kim dalang popular sik ni ki than nong kendong jong ni tidak ka bangi penlong mengi kum kini ki jat jing le ka ki yo lat ban tip ye ki an ki kanun kumno bakin ya le ka ye kini ki jat jing le ka hak jing i ki jong ni wala kadai kasin ka ban ningkong bagi khna kiyo ban simbenta hakini ka jingle ka namar ki babun ki dai na kaying kasem ki baduk ki bakurdu henry kala ibyang pada ki begini simbenta shaki competition ki masya social ti nilaya nakaliang kaseng ni ngin sabi syarmnya but in saya coordinate but kinong peniat school ba nila banlong kum ka sponsoring body ya kitu ki khna ki batbit ki balong qualify ban compete sa ki district lani sa state level te ka jing penlong jungi ka jing ai ni ki yakin ki prize kalong ban pensur susu khna jungi ba what kitu ki khna ki bala pep school sitting port ni yo ka report na kinong penya school baki lawan ban peteng biang ya ki jing puli ki jongki naskau ba kani kadai ka big achievement ya kasen ki jongi da ka bangi penlong ya kum kini kita namen nak ben bagi school okay pi kasen ki jongi ni dan kumbasis pak san pungut kinan bos ti ya kani ka jinglut ka bangi penlut menta ni subscribe para members tidak ka subscription fees ka bangi lum man la ka benai ni penlut hak ni kajing ilai ka ngila don ka subscription fees ka kerpang nak benta ka ni ka tournament mar bangin nang pedeng no usnem tidak kajing ya no senyang jong baro ki members ni sala ban penong ya ka ni ka tournament kira don ki football team kiba na ki school kiba la represent sha polo kum ka ni ka yo orang help secondary school ru kalalit sementai ka surbuto cup te pi nakaliang ka school nomor bagini ki school nong kendong but saba ki school sini kendong tang ya ka school ru ki kimi ki pakim la bansi te ki sudan tang kat no kat ningut ki khna ki bading ki school ba fair ki lek ya shimenta syaki wei pat ki football academy ki badan sa social te gitu ki khna ki batbet ki dan ki football academy ki bawan shim no pada ki makin lek shimenta maka academy ki ya kani ngilaong clear pi what ya katu ka heading ni jungi duk la ade ka SSYWO free inter school knockout football tournament nyimdan kanu ka jingsiu bat ya ki kena ki bawan ya simenta hakini ki tournament lani haka sports meet ni penbiang ka bam kadi nak benta juki baro peringkat lang badiki tu ki sports master ki bawan wan senderan ki bat menta ka ski ke bakat do kabam kadi in penbiang dia baro ki kena school ki bawa wan simenta ki bawan ban krisyan ban aimen sien ni ka akan dikasih ban boleh syukur